иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистон, иттиҳодияи меъморони Тоҷикистон, иттиҳодияи осорхонаҳои Тоҷикистон ва бунёди адабӣ ба номи Айнӣ бо ирсоли як нома аз раиси ҷумҳури Тоҷикистон хостаанд, ки монеи тахриби хона-музейи Садриддин Айнӣ, бунёдгузори адабиёти муосири тоҷик дар маркази шаҳри Душанбе шавад. мо дар мактуб хоҳиш кардем, ки бояд хонаи устод Айнӣ кӯчонда нашавад, зеро ин хона-музей ягона қадамгоҳи устод Садриддин Айнӣ аст, ки мо дар пойтахти кишварамон дорем ва ман боварӣ дорам, ки агар ин хона-музей, ки имрӯз то имрӯз ҳам хидмат кардааст ва дар оянда ҳам барои насли наврас, барои насли ҷавон ва умуман мардуми тоҷик хидмате мекунад. зиёиёни тоҷик бо ёдоварӣ аз хидматҳои Садриддин Айнӣ дар адабиёту фарҳангу таърих, ҳифзи миллати тоҷик ҳамчун сокинони бумӣ дар Осиёи марказӣ, истодагарӣ дар баробари бадгӯиҳои аҷнабиён дар баробари миллати тоҷик мегӯянд, ҳар тасмими ба гӯшаи дигари пойтахт кӯч додани манзиле, ки Айнӣ дар он саҳифаҳое аз таърихи тоҷикро навиштааст, нодуруст аст. آخر باید اونجا که جای زندگی کردن اونجا چی نکن اگر خواهن فیلیال هم سازندو لیکن موزه ایستد و اگر موزه کلانتر می ساخته باشن خیلی اونجا سازند میشه لیکن این خانه ایستد نمیشه کن موزه این خانه موزه شود باید موزه شود خیلی اونجا اگر سازند بلکه خانه موزه حساب نمیشد موزه حساب میشد هم موزه میتونن خوشیان برم سازند میتونن هر جایی که خواهن ساخته میتونن لیکن خانه موزه یکون جا ساخته نمیشه. پس از رسانایی شدن خبر احتمال تخریب خانه-музеи Айнӣ در مرکز دوشنبه، شهرداری واکنش نشان داد که حالا این مسئله نهایی نشده است. در این پاسخ گفته می شود که در مکان آثارخانه بنیاد یگان نمود بنا و انشاءات پیش بینی نگردیده است و خبرها عاید گویا در خانه-музей راه‌اندازی گردیدن ساختمان مهمانخانه یا بنای تعیینات دیگر اساسی واقعی ندارند.